n'imiborogo. Iki gitondo urugamba rwongeye gukomera, urugamba rwongeye kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Teritwari ya Masisi, teritwari ya Warikare, amasasu yongeye kuzinduka abica bigacika hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Amasasu niyo yonyine arimo kumvikana, imirwano yamaze kurushaho gufata intera ikomeye cyane. N'imirwano irimo kumvikana ku mupaka uhuza teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Masisi. Ni imirwano kandi yamaze gutuma abaturage bava mu byabo. Ni imirwano yamaze kwibasira imisozi irimo Kirumba, imisozi irimo Tambi, imisozi irimo Kahehe, imisozi irimo Mwembe, imisozi irimo Karemba ndetse na Mweso ku gice cyerekeza muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano kandi ikomeje gutuma abatari bakeya bava mu byabo uko bwije nuko bukeye, dore ko iyi mirwano yatangiye kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu wa gatandatu itariki 28. Urugamba rukomeje kuba urugamba, amabombe akomeje guterwa, inyeshyamba za M23 zirimo kurasana n'ingabo za Congo FARDC, dore ko ari imirwano yamaze kwinjiramo abasirikare baturutse imihanda n'imihanda. Murabizi ko abarundi barimo gufasha FARDC, abasirikare baturutse mu Bubiligi nabo barimo gufasha ingabo za Congo FARDC. N'imirwano yabaye hanasinywe amasezerano akomeye cyane hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo ugomba kumenya bwa mbere mu mateka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasinye amasezerano asuhuzanya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Madamu Thierry Kayikwamba. U Rwanda na RDC basinye amasezerano kuri uyu wa gatanu itariki 27 Kamena. Byasinyiwe, aya masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa Congo bari bahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ku ruhande rw'u Rwanda nabo bari bahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Uwo muhango wo gusinya aya masezerano kandi wanitabiriwe n'abarimo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mark Rubio. Mbere yuko aya masezerano asinywa, Mark Rubio yashimiye impande zagize uruhare ngo aya masezerano abe yasinywe, zirimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, harimo Katari, umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye. Anashimira ikigo cya Musadi, yanavuze ko Amerika yahisemo kunga u Rwanda na RDC nk'uko Perezida Donald Trump ari umuntu ushyira imbere amahoro. Nyuma y'aya masezerano amaze gusinywa, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimiye Perezida Donald Trump kubw'uruhare nka ruriya yagize gusinya muri aya masezerano. Yavuze ko aya masezerano y'amahoro ari umusaruro w'amezi yaramaze igihe arambanyije, akomeje gukurura intambara hagati y'u Rwanda na RDC. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanagaragaje ko umutima w'ariya masezerano ukubiyemo umwanzuro wo gushyira hamwe no gushakisha ikintu cyose cyakorwa kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara. Nyamara amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yararimo arasenywa mu gihe ku misozi itandukanye irimo Karembe, imisozi irimo Karongi hakomeje kumvikana amasasu aremereye, hakomeje kumvikana guturika kw'imbunda zidasanzwe. Inkomoko y'aya masasu yumvikanye igihe kingana n'amasaha 6. Ni imirwano yari irimo irabica bigacika hagati ya FDLR, umutwe w'Abawazalendo bari barimo kurasana na M23. Amakuru akomeje kugaragaza ko uku kurasana gukomeje gukurura amakimbirane, uku kurasana gukomeje gukurura imirwano ikomeye cyane, kandi uku kurasana kukaba gukomeje kugenda kurushaho kwiyongera mu gihe isi yose irangajwe no gushakisha ikintu cyatuma intambara hano ku butaka bwa Congo ihagarara, nk'uko byatangajwe na Ambasaderi w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko bikanashimangirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe wagize ati ndashaka kumenyesha isi yose ko dukomeje gukora igishoboka cyose
kugira ngo dusoze iyi ntambara. Yashimiye abagize uruhare bose mu gukemura iyi ntambara, avuga ko icya mbere gishimangira ko aya masezerano agomba kurangira cyangwa se aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa, nuko Minisitiri Kayikwamba wa RDC yagaragaje ko ari amasezerano atari intsinzi ya diplomasi gusa, ahubwo ari intsinzi ya miliyoni z'abanyekongo bamaze igihe barabuze amahoro n'umutekano. Yunzemo ati akarere kose kamaze gushyira ku iherezo icyari gikomeje kubangamira abatari bakeya. Kinshasa, u Rwanda twamaze kwemeranya ko tugomba gukora igishoboka cyose tukarimbura imitwe yitwaje intwaro, tugakora igishoboka cyose tukagarura umutekano, tugakora igishoboka cyose tukagarura ibyangijwe n'abatari bakeya dukoresheje ingufu za diplomasi hagati yacu twembi, dukoresheje ingufu za diplomasi nta n'umwe utwivanzemo. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano tubigarure hano mu gihugu cyacu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ibi kandi bikomeje kugenda bigarukaho n'abatari bakeya mu gihe isi yose ikomeje kurushaho kwinjira mu ntambara. Hari hashize iminsi isaga 13 intambara irimo kubica bigacika hagati ya Israeli ndetse na Irani. Noneho kera kabaye Irani yemeje ko Amerika yangije bikomeye cyane ibigo byayo bya nukiliyeri. Minisitiri ubanye n'amahanga wa Irani, uyu akaba ari Abbas Araghchi, yavuze ko ibigo bya nukiliyeri byangiritse cyane mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye na Israeli. Ibi bije bihabanya n'ibyavuzwe n'umuyobozi wa Irani, uyu akaba ari Ayatollah Khamenei, wavuze ko nta kintu na kimwe byigeze bikora ku bwirinzi cyangwa se nta kintu bigeze bakora kuri nukiliyeri. Yanatangaje ko nta biganiro Irani izongera kugirana na Amerika kandi ko leta iri gusuzuma uko yareba inyungu z'abaturage mu byo basaba byose muri iyi minsi. Irani ishobora guhagarika ubufatanye na IAEA, ibyo bikazabuza abagenzuzi kwinjira mu bigo bya nukiliyeri. Amerika yavuze ko ibyo bitero byasubije inyuma gahunda ya Irani y'imyaka myinshi, ariko raporo imwe ivuga ko byasubije inyuma gusa amazi makeya. Irani yavuze ko byibura abantu 610 bishwe, naho Israeli ivuga ko yabuze abantu 28 baba aribo bagendeye muri iyi ntambara ikomeje kurushaho gukomera, ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane, ikomeje gutuma abatari bakeya bashobora kwisanga babaye imfubyi cyangwa se babaye abapfakazi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, Israeli yifuzaga kwica Ayatollah wa Irani. Minisitiri w'ingabo wa Israeli Keiza yatangaje ko igihugu cye cyari cyiteguye kwica umuyobozi mukuru wa Irani Ayatollah mu gihe cy'intambara iheruka hagati y'impande zombi babonye amahirwe. Mu kiganiro yahaye radiyo ya leta ya Israeli, Kaina Kaizi yavuze ko iyo aza kuba mu mbone zacu tuba twaramwishe. Yongeyeho ko ingabo za Israeli zikomeje kumushakisha, ariko ngo Khamenei yari yarahungiye ahantu hishe cyane ndetse anakuraho itumanaho ry'abamwungirije. Kaiza yabwiye televiziyo Channel ya 13 ko Israeli yahagaritse umugambi wo kwica Khamenei nyuma y'ihagarikwa ry'intambara ku itariki 24 Kamena 2025. Agize ati hari itandukaniro hagati y'igihugu cy'intambara no kuyihagarika. Ibigomba gukoreshwa byose ntabwo byatuma iyi ntambara yahagarara vuba na bwangu. Yibukije Khamenei ko agomba gukomeza kwihisha, agira ati akwiye kuguma mu bwoba yige
ku byabaye kuri Nasairi. Aha yagarukaga kuhoze ari umuyobozi wa Hezbollah Hussein Nasairi wapfuye mu gitero cy'indege i Beirut muri Nzeri 2024.